Boom. Ngicela uyiphendula. Actually I can't say it's a Zulu nation. But angazi ukuthi umuntu ma ekhuluma iqiniso enilifunayo nina ilona eli right. Eningalifuni ma akhuluma lona wrong. Kwamanje ngiyazi niyongena ningithuke nikhulume yonke lento niyoyifuna ngina problem. Angenincengile ke mina. Ngicela ukubuza. Okay, uthi uGodolo uZuma usize ungizwe esecaleni. Actually bekamsiza ukuthi uma se ane problem uyohlala abalisa ukuthi okay ngakusiza la nala nala. Mina ngeke ngithi mawusho ukuthi uyongisiza ngenxa ukuthi kusasa uyohlezi ukhuluma ngayo leyo nto. Isibethe ungangisiza mfethu because ukungisiza kwakho is like awungisizanga ngenhliziyo ekhululekile. So okunye futhi actually if umZulu actually kumele uvotele iMK ngenkani. Before nithe nina anibizwanga niyayiyela. Okay, why uma ungizwa angafuni ukuyiyela senimbize ngephici ungizwe is that ungizwe wathukuma lemo nathi ungizwe usharp ungizwe uright ungizwe wathuka abantu abaningi ungizwe beka right ene ungizwe beka ichawe namuhla ungizwe ngoba akafuni ukujoina iMK party ungizwe namhla uyicoki ungizwe akasayiyona inkosi yamabhinqa akasiyona ipresident yamabhinqa and some recognize namuhla uGodolo uyakhona wena ukukhuluma ukuthi ya ungizwe abantu bamlandelako abamabhinqa bangayi angithi ungizwe vele uyipresident yamabhinqa vele as a president ufanele kuba abize ination yakhe la ayifuna khona yena as a president. Mina ngithi phambili ungizwe wenza kahle ke manje ungizwe manje uwenza ngiyazi niyongithuka vele niyongithuka because abantu baka MK abakhoni ku debate political into bayazi ukuthuka yabona ukuthuka lapho bayi number 1 because okay ngiyam understand mina uGodolo but akuna fact ayikhulumayo uthi yena uncamalalo ufuna ukubuyiza isithunzi somuntu omnyama. Ngicela ukubuza what's a different into eqhamuka noncamalala 82 years old nento yaqhamuka uMalema ukhuluma ngomhlaba never supporting uJulius ukhuluma ngendaba emhlaba nationalization of banks yonke le ndaba leyo. So namhla uZuma uyena oza na that opportunity ukuthi ufuna kutakula abantu abamnyama. Hayi bafita asikhulumeni iqiniso makusho ukuthi sifuna ukukhuluma iqiniso. Okay ngithukeni ke now manje ngiready vele ukuthi niyongithuka vele nje niyongibiza ke manje because ngikhulume into eningayifuni kube ngithe ngikhulume kahle ukuncamalala bengiyoba ichawe lenu ke. Ngiyazi ke ama MK vele wakhuluma into enema fact because umhlaba kudala boMalema bakhuluma ngendaba yomhlaba but bebangawona amaqhawe labo bantu laba because ukuthi abawona amaZulu. Hayi bafethu lento siyezayo no ayisisharp man siveza ukuthi amaZulu ngathi aku another baku country yabo actually baku country yabo. So ukuze uyenze into esharp kumele ukhulume into ethandwa amaZulu. If ungathandwa ngamaZulu vele kumele uthukwe njengamanje vele ngizothukwa ngiyobizwa ngamagama vele onke vele abafethu man. Let's try to unite Africa siyenze into ethandwa eAfrica yonke. So angisho ukuthi onke amaZulu akhona amaZulu bafethu azamayo ukuthi bafethu abone ukuthi umchangane ichangane umtsonga bayam understanda umXhosa bayam understanda umVenda bayam understanda mapethu akhona lawo maZulu but kunalabo bafethu yo ungabumpheka neje licale itshe livuthwe yena usabile but hayi bafethu man no man mina vela ngiunderstand le ungizwe man ene le platform ayisebenzisile uGodolo unkomo Godolo ayisi right ukuthi ubize omunye umntwana ngeqoki is because ngathi wena kune something oy understanda ku political because nawe kwawena uyicoki nje masingafuna ukukhuluma iqiniso kwawena uyicoki because wena yesterday wena besikwazi ukuthi
what ama-rank something umphathi wama-rank nini wena nje kwawena uyicoki nje uyimenemene kwawena imenemene enkulu nguwe mina ngiyibona but so far ngithukeni